Патшалықпа услам тачы жигінза ішлеші. Самахран концессий килежевне алы бұсса. Патшалық алынжы шырзене, предприятизене тада үтті пұрлыға уйрым жинзене вғытылға узу грума паныне шыбақ концессий деші. Узу гурасы мулдывасы гунда тептеле булмаламар баллах. Тара илні вғытыра объекта тепреншен етмелі. Анжақта концессий килежевне алы бұзаганзем хайзен тивишне онланзақ каймайшы булмалла. Тері республика пучлаге. Шак үйду ертен жылдақ шивич полны. Шел булинде шамажаренде вымбилик башнеран вишежеган агенежак программана менжендезен вишеже шак виже башни муниципальной собственности полна унзер бушне везен изнозе пызык полна. Анжак такалас пола тебр вуниге башниде пызык износ полна булзасында кремен программана менжендезен везене веземенде право енжен конституционный соглашение бе оформить тузанде пангигун узагурна. Палах умбек форумба узагурне шак программана кеме черма викюне. Самах юғынза гайны шив пашни зене шендес программа перги брать. Районды униге шив пашни уйрым шинзен е бір пірлежу пұрлығынже бұлныбе азыны программана креймень. Юғынза гайны бұлзанда. Концессине чилайжы мула тебір енне ямалы меслет тезе жутлашы. Күнбек пулмаламар, Паларты республика ердюжи. Патшалық пұрлықны узугурма елзен объекта чималданақ ұқшағывыза шенетмелі. Тыгаксыне вара, пергетлезе заплаштармала, тері бол. Кашны концессине шакенжен тіріслемелі. Віземішлеші бұлзанда. Шинизене вара, шак шуғыжа тебе хурзагына алабусмала. Тері Олег Николаев. Республика Гларамвалли Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев.